जाला म्हण आनी कितें मन बदलूंक जाय. हालेलुया. थँक यू जीसस. लायफ प्रेज द लॉर्ड. सर्गींच्या बापा तुका आमी दिनवासता तुका आमी आर्गां दिता. ह्या रितीर पासत पण आयज आमकां सगल्यांक आमचें नांव काडून हांगासर एकठांय केलें. तुका आर्गां दिता सर्गींच्या बापा. तुका आर्गां दिता तुज्या पुता पासत जेजू क्रिस्ता पासत इतलो मोग जेजून आमचो केलो. वो खुरीस जो आमी पळयता जेजू त्या खुर्सार उमकळटा वो जावन आसा बापा तुजो मोग आमकां. जेन्ना आमी संवसारी लायफ वेन वी वर लिवींग अ वर्ल्डली लायफ इट लूक लायक this God who could not save his life, how he will save us. But today, as you have opened our spiritual eyes, आमचे आत्मीक दोळे तुवें उक्ते केल्या बाबा. तुजो मोग पळोवंक त्या खुर्सांत. एक वेळ आसलो जेन्ना आमी कुडींत जियेतालीं. एक वेळ आसलो आमी तो खुरीस पळयलो, एक हारलेलो खुरीस. एक खुर्सांत हांव कितें बरें जातलें. पूण आयज तुवें आमचे आत्मीक दोळे उक्ते केल्या आनी ह्या खुर्सांत हांव तुवें तुजो मोग आमकां उक्तो केला म्हूण तुका आर्गां दिता बाबा. इट इज युअर लव दॅट यू शोड अस विथ एन एक्शन थ्रू दॅट क्रॉस लॉर्ड. वी थँक यू फॉर दॅट. When Jesus went through an uncomfortable situation, through that uncomfort that he was hanging there naked on the cross, through that you made us comfortable, Lord. You gave us the comfort of salvation through that sacrifice. We thank you, Father, for revealing your love to us through that cross, that you even let your Son to go on that cross to save the mankind. Father, we thank you for that. Let the reason for me being here in this place is only to glorify your name, to exalt your name, Lord. And through your name, through your might, our life would be transformed. Father, we thank you for your Holy Spirit who is working mightily through us. सर्गींच्या बापा आर्गां दिता तुका तुज्या पवित्र आत्म्या पासत जो आमच्या सांगता आसा. एक इश्ट कसो आमच्या सांगता आसा आनी हर एक सत जे आमकां जाणा जावंक आसा तो आमकां उक्तें करता म्हूण तुका आर्गां दिता बापा. सगल्या परिस्थितीन तुका आर्गां दिता बापा. तुवें आमचें सदांच बरें चिंतलाय, बरें केलां. आमचें लायफ बदलूंक, आमचें लायफ ट्रान्सफॉर्म जावंक बापा तुका आमी आर्गां दिता. आनी आयज जावं पुरो कसलेंय कारण हांव हांगा आयला आनी हें कारण तर स्वार्थाचें जावन आसा, स्वताचें जावन आसा. एट दी एंड ऑफ दीस टीचिंग लॉर्ड, बाय यू ट्रान्सफॉर्मिंग माय हार्ट, लेट द रीजन बी ओनली फॉर यू टू नो यू मोर एंड मोर. It can be any reason today that I have come here because of my problems, because of my circumstances, because of my situation. But the end of the teaching, Lord, let every reason be to glorify your name and to bring all the honor to your name, to exalt your name above everything, that you be increased and I be decreased, Lord. Holy Spirit, we thank you for revealing the depth of this truth, the hidden truth, and bringing it to light for our life to be transformed. We thank you, Holy Spirit, for that you enlighten the eyes of our understanding to know this, because only you can do that. And Jesus has told us in his word that it is for our advantage that he has gone to the Father, that he can send us you, Holy Spirit, that you can be my helper, you can be my advocate, you can be beside me, stand by, my helper, my comfort, my everything. You be with us, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pray. Thank God. Praise God. Hallelujah. Praise Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Are you all excited for today's word? आज तुम्ही मस्त कुशल बरीत आसात गी देवाचे उतार ऐकूंक खरेंच आसात गी? तयार आसात आसात. surely you all are happy? खंडीत जावन तुम्ही संतोषान आसात.
खरेंच हॅपी आसात? थोड्यांचे फ्यू दे आर सेइंग येस, फ्यू दे आर जस्ट सायलन्स. थोडे मात जबाब दितात वय म्हणून थोडी जबाब दिनात. When you go to a shop, केदळ आमी एका शॉपाक वेता you might be carrying your money with you. केदळ आमी आमच्या सांगात आमी पैसे आमी व्हरता सांगाता Yes or no? वय की नाही. But you just stand there जर तर आमी ते ओगोत रावता and you don't ask them anything. You don't say you want this. जर तर कांय तुम्ही सांगिनात तुमकां कांय मेळटा कितें. ते हांवें सांगूंकूच ना. सॉरी I did not say that. प्रेज गॉड. Hallelujah. हालेलुया. See how the Holy Spirit is working mightily. पळया Before कसं. even I say, He knows what I'm going to say. Same happened Praise with God. me in Goa. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So if you go to a shop, you might be having money. तुम्ही शॉपाक वचून पुरो तुमचे लागीं पैसे आसूं पुरो. You might be having card. पुरो तुमचे कडेन कार्ड आसूं पुरो. Nowadays, GPay. आता आजकाल तुमचे लागीं जीपे आसा. Yes or no? होय की Whatever नाही? the finance you have somehow. तुमकां खंयचे रितीन पैशाची वेवस्था आसा वय गे. But if you just go before the shop and you don't say what you want, जर तर तुम्ही शॉपाक येतात थंय वचून कांय तुमकां कितें जाय विचारना जाल्यार you don't go and tell what you need. तुका कितें जाय कितें गरज आसा म्हणून विचारना जाल्यार Yes सांगिना, ना सांगिना, काही सांगिना. तुम्ही येस जाय की yes. नाका की कांय सांगना जाल्यार Will you get it? तुमकां मेळटा गे. Now you can think, right? I have money, no? So he should give me. तुम्ही सांगू पुरो म्हजे लागीं पैसे आसात आनी दिजे म्हाका म्हणून. But will it happen? तशें जाता गे. Will it happen? अशें जाता गे. You might be having money. तुमचे कडेन पैसे आसूं पुरो. You might be having bank balance, finance with you. तुमचे कडेन बँक बॅलन्स पैसे हर एक वेवस्था आसूं पुरो. But when you go there, you don't ask. जर तर तुम्ही वचून ते विचारिना You जाल्यार don't say anything. तुम्ही कांय सांगिना जाल्यार What will be the profit for you of you having money and finance in full in your account? जर तर तुमचे आतार पैसे आसून फायनान्स आसून काय फायदो. So in the same way, त्याच रीतीन you have the word of God. तुमचे सांगात देवाचे उतार आसा. You have different kinds of translations of the Bible in your house. तुमच्या घरांत जायते नामनाचे भाषांतर केले बायबल आसूं पुरो. This translation, that translation, Konkani, Marathi, all the language Bibles you have. हर एक आसूं पुरो. कोंकणी मराठी बायबल खंयची ट्रान्सलेशन आसूं पुरो. You have the word of God in your mind. जर तर उतार तुमच्या मनांत आसा. But if you don't open your mouth and speak the word of God, जर तर तुमचे तोंड उक्ते करून देवाचे उतार उलयना जाल्यार will it come to pass what you desire in your life? तुम्ही कितले आशेतात ते तुमच्या जिवितांत तुमकां पळोवंक मेळटले गे. Come on now, it's your time to answer. Open your mouth and answer. Will you get it? आता तुमचो वेळ जावन आसा उलया. But now, in that case, I said no. Previous example, shop example, you said no. So if you have more knowledge in the worldly system, and if I don't have the knowledge in the spiritual way, will it benefit for me? Where God said, I have blessed you with all the spiritual blessings, and if I don't open my mouth and speak the word of God, will I be able to get it, what He has blessed me with? जर तर तुमकां संसाराची मस्त नॉलेज आसा पूण देवाचे उतराचे आसूं पुरो. जर तर देवान कितें आशिर्वाद अभ्यासांक घाल्यात जर तर तुमच्या जिवितांत ते अनुभव करी जाल्यार जर तर तुमी तुमचे तोंड उक्ते करनासतना तुमी उलयना जाल्यार तुमकां तुमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक साध्य आसा गी. Asagi? Na. So in the worldly knowledge, we are expert. आमी संसाराच्या जाणवायेंत एकदम हुशार आसा. What about the spiritual way? पूण आत्मीक जाणवायेंत आमची कशी आसा आमची समजणी. Jesus said in John 6:63, जेजू सांगता जो अंश 6 अध्याय 63 63 the very words which I speak to you, it is spirit and life. हांवें उलयले उतर आत्मो आनी जिवी जावन आसात. So the God's word is spirit and life. Atma, spirit. देवाचे उतर आत्मो आनी जिवी जावन आसात. So what system will be applied to the God's word? खंयचे सिस्टम आमच्या देवाच्या उतराक आमी एप्लाय करता लागू Spiritual करता. system, yes or no? कित्याक ताका जाय आत्मीक सिस्टम जाय. आत्मीक सिस्टम जाय. The worldly system can be applied to the word of God. संसाराचे नियम देवाच्या उतराक आमी अनुकरण करूंक जाता गे. So now is it necessary for me to do the shift from world to the spirit? त्या देखून आमी आतां संसारांत जावन आत्मीक संगतेक आमी वेचे गरज आसा गे. Asa ki na? Yes or no? So we need to make a shift from worldly system to a spiritual system. त्या देखून आमी करूंक आसा संसारी नियमा जावन आतां आत्मीक नियमाक आमी येवंक आसा. Now whether you are in the worldly system or whether you are in a spiritual system, केदार तुमी संसाराच्या नियमार आसतात या आत्मीक नियमार आसतात. one guarantee is there has to be a shift in your mind. त्या एक मात तातूंत खंडी जावन आसा तुमचे मन शिफ्ट
You have to shift. You have to make तुमचे shift in your मन mind. तुमचे मन शिफ्ट करूंक आसा, बदल करूंक आसा, Yes or no? वय की नाही? The shift has to take place, whether worldly system, whether spiritual system. खंयचेय सिस्टम जावं पुरो, संसाराचे जावं पुरो, आत्मिक जावं पुरो, पूर्ण तुमचे मनाचे चिंता तुम्ही बदलूंक आसा, Yes or no? वय की नाही? The shift has to take place. ते बदलावण करूंक आसात. The decision has to be taken. कित्याक निर्धार आमी घेवंक आसात. But if I don't take a decision जर तर हांव निर्धार घेना, and just rely God will do one day, हांव चिंता जर तर देव एक दीस करतलो, will it come to pass according to God's system? देवाच्या योजने परी आमच्या जिवितांत ते आमकां पळोवंक मेळटले. If I don't tap in His system, केदाळ हांव ताच्या नियमाक हांव अनुसरण वचना जाल्यार, now who has to make a decision जर तर कोणे आतां निर्धार घेजे, to do the shift in your mind? कोणे मनाची चिंता कोणे बदलीचे, शिफ्ट करीचे. Now you might be wondering, we had gone to so many retreats. तुमकां आश्चर्य जावंक पुरो, आमी जायते रितीरी गेले हांव. पूण असले शिफ्टिंग काही शिकूंक ना. Not been taught for a shifting of the mind. आमकां कोणी मनाचे शिफ्ट करचे, मन चिंता बदलचे, आमकां कोणी आमकां कळीत करूं ना. We have been taught only trust in the Lord, have faith in the Lord. आमकां हेर एक शिकयला, देवाचेर बावर दवरा, देवाचेर भरोसो दवरा, देवाचेर फातींनी दवरा म्हणून. And there is no problem in that. We have to trust in the Lord. खंडीत जावन आमी देवाचेर फातींनी दवरूंक आसा, We have to keep faith in God. देवाचेर आमी भावा दवरूंक आसा. Not just in a Christian life. न्ही आमच्या ख्रिस्ती जिवितांत मात न्ही, In this world, ह्या संवसारांत every religion or wherever we go, or in every different kinds of faith, हर एक धर्मान जावंक पुरो, not just in Christian life, खाली आमच्या क्रिस्तांव धर्मान मात्र न्ही, they have been taught have faith in God. हर एक धर्म सांगतात देवाचेर भावार्थ दवरा म्हणून. So teaching what we get from the world, कित्याक आमी संवसारांत हांव शिकोवन घेता that to have faith in God देवाचेर भावार्थ दवरा, is not a problem. ते व्हडले समस्या न्ही. We have to keep faith in, have to have faith in God. कित्याक आमी देवाचेर भावार्थ दवरूंक आसा, But पूण not everywhere been taught सगळ्यांनी आमकां सांगिनात how to have faith in God. कशे देवाचेर भावार्थ दवरचो म्हणून. Yes or no? वय की न्ही? You are not coming here for the first time. You must have tried multiple places. You might have gone just like me. तुम्ही हांगा पयले पयटी आयली न्ही, जायत्या जाग्यांनी वचून तुम्ही रितीरे गेल्या जावंक पुरो. Yes or no? वय की न्ही? Different places, not just retreat, different places. तुम्ही हांगा मात्र न्ही, हर एक दुसऱ्या जाग्यांनी गेले आसतले. You might have met different people. तुम्ही जायत्या जाणांक ते मेळ्ळ्यात आसलेले. You might have met different colleagues in your different places where you worked. तुम्ही काही काम करता, तुमच्या संगात्यांक तुम्ही मेळ्ळ्यात And आसतले. then you must have gone and said, you know, I'm going through this. तुम्ही तांकां सगळ्यांक सांगूंक पुरो, हांव त्या जाग्यार गेला म्हणून. And let's say that person is not in Christ, जर तर तो तुम्ही चिंता, जर तर तो मनीस क्रिस्तात ना तर, but still that person will tell you, trust in the Lord. जर तर तोय म्हणटलो देवाचेर फातींनी दवर. Yes or no? वय की नाही? Yes or no? वय की So नाही? everywhere, every corner, the world will tell us, trust in the Lord. If you're going through this, have faith in God. If you're going through this. But nowhere that everybody can tell us how to trust in the Lord or how to have faith in God. How? काही तुम्ही संसाराचे खंयच्या कोणशा गेल्यार हर एकलो व्यक्ती तुमकां सांगतलो देवाचेर फातींनी दवर, देवाचेर भावार दवर, पूण कोणी तुमकां शिकोवचो ना कशें हांवें देवाचेर फातींनी दवरचें म्हणून. Yes or no? वय की नाही? Unless that person himself or herself knows how to have in faith in God, that person cannot give you that answer. जर तर त्या व्यक्तीक जर तर गोतूना कशें देवाचेर भावार्थ दवरचो म्हणून, जर तर गोतून जाल्यार ताका ते जबाब दिवंक कळीत आसचें ना. Hallelujah. हालेलुया. Yes or no? वय की नाही? Did you experience this? तुमकां ते अनुभव जाला की तुम्ही आन्सर दिवंक आसा, ओके? तुम्ही जबाब दिजे. आन्सर दिवंक आसा. प्रेज गॉड. So we have experienced, we have tried many places, we must have gone. Now for me also coming here is not the first place. तुम्ही तुमकां अनुभव आसा, जायत्या जाग्यांनी वचून आयले अनुभव आसूं बरो. ही भयण म्हणटा म्हाकाय हांवें म्हज्या जिवितांत अशे जायते अनुभव जाल्यात म्हाका. Yes or no? वय की नाही? Even in the same faith, I tried so many places. इवन इन फेथ. Water, Sorry? drink, tea. Where is it? Even in faith. Even though when I was going to the different, even when I came here, before that I tried many places. हांगा येवच्या पयले हांवें जायत्या जाग्यांनी वचून प्रयत्न केला. And I have been told, have faith in Jesus. म्हाकाय Trust in the Lord. म्हाकाय येत सांगले बाबा जेजूचेर भावार्थ दवरा, देवाचेर फातींनी दवरा. But I was never been told how to have faith in God. म्हाका कोणी सांगू ना कशें देवाचेर हांवें फातींनी दवरचें म्हणून. 1 minute, huh? प्रेज गॉड. Brother, can you please answer? Somebody is calling constantly. You answer that call. Answer, kar.
Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. Okay. So, शिकोंक ना म्हाका सांगूंक ना की कशे भशेन आमी I have been never told that how to have faith in God, how faith will come or what to do. I was only been told you have faith in God, trust in the Lord. But how? No solution, no answer. How? ಹರಿಯಕಡೆ ತಾನು ಎತ್ತು सांगतात देवाचेर पातयेनी दवरू पातयेनी भरोसो दवरू भावार्थ दवरू पूण कशे भावार्थ येता कशे हांवें पातयेनी दवरचे कशे म्हाका भावार्थान काम करूंक जाता म्हळ्यार म्हाका कोणी कळीत करूं ना. Hallelujah. हालेलुया. Did you have experience like this? तुमकां ओलो असलो अनुभव जाला की? So now as you are not the new people, I have seen many faces, they constantly come. So now have you seen the difference when we meaning when the teaching comes to you, is it been taught if you need to have faith in God, how faith will come? If you want to take authority in Christ, how to take the authority in Christ? Yes or no? प्रेज गॉड. हांगा जायतीं जाणां नवेत न्ही जायते रितीर गायल्यात पूण हांगा खाले शिकयता तुमकां भावार्थ कसो येता देवाचेर आमी भावार्थ कसो दवरीत त्या विशयान आमी कळीत करता. Understanding? Are you understanding? So I'm not saying this is the only place. There will be a places where been taught how faith come. There are multiple places are there. But if the Bible tells us have faith in God, if Bible tells us trust in the Lord, the Bible will also tell us how can I do that. हांगा मात्र न्ही जायत्या जाग्यांनी शिकयतात जर तर देवाचेर पातयेनी दवरतात म्हूण बायबल आमकां शिकयता कोणी आमकां शिकयता जाल्यार तसो बायबल आमकां शिकयता कशें हांवें देवाचेर भावार्थ दवरत कशें देवाचेर भावार्थ म्हणजे ते आसा करियत हर एक आमकां पवित्र पुस्तक शिकयता. Yes or no? वय की नाही? If I only say you have to be changed, you have to be changed, you have to be changed, and I don't know how to be changed, will it happen? जर तर हांव तुमकां सांगीन तुमी बदला 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 पूण कशें बदलोवचें पूण सांगिना जाल्यार बदलावन येवंक साध्य आसा की? For example, you must be a person who gets angry very quickly. जर तर एक एग्जाम्पल उदाहरण काडया जर तर तुमी एक व्यक्ती जावन आसा म्हाका घडयेन राग येता And somebody else will tell you don't get angry because God doesn't want you to get angry. Don't get angry. Will it help you? Or you will get more angry? जर तर हांव तुका सांगीन रागार जायनाका रागार जावचें बरें न्ही देव रागार जायना म्हळ्यार तुमकां कांय ते उपकारा पडात की? Will it benefit you? तुमकां You उपकारा will पडात? be more angry. You would scream and say, I get angry but I don't know how to control myself. तुमी जाल्यार आनीक चड तुमकां राग येतलो आनी सांगूंक जाता तुमी जर तर हांव अशें सांगल्यार आनीक रागार तुमी सांगूंक कशें ते रागात हांव म्हाका भायर येवचें म्हाका कळीत ना. This example they will not understand because nobody get angry over here. हांगा तुमकां हे उदाहरण समजोवचें ना कित्याक म्हळ्यार हांगा असल्या कोणाचे की राग येना म्हणटा सिस्टर. So we have to change the example because no, they are all good. They don't get angry only. Praise So this is not for them. प्रेज गॉड. तुमकां राग येता की? येता की? आमकां solution, we want the solution or no, how to not to get angry. ताका आतां तुमकां समस्या परिहार जाय की कशें राग येनासतना कंट्रोल करयत म्हणून? If a person is planning to build a house जर तर एकलो मनीस चिंत्या एक घर बांदता and if he doesn't have the finance, जर तर ताचे लागीं पयशे ना he doesn't have the material, ताचे कडेन वस्तू नात he doesn't have anything. ताचे कितेंच नात म्हाका घर बांदूंक आसा. I want to build a house, but no material, no nothing. हांव घर बांदूंक आसा म्हणटा पूण ताचे कडेन पयशे नात मेटेरियल नात जशें जाल्यार And he doesn't have anything. How will he build? ते जाता की तेचे साध्य आसा की कांय आतार नासतना पयशे नासतना कांय मेटेरियल ताका जाय जाल्ले वस्तू नासतना. And if I want to come out of my situation and somebody would say don't get angry but doesn't give me the solution, will I be out? जर तर म्हाका राग आसा जाल्यार कोणी म्हाका सांगता रागार जायनाका ताच्या की म्हाका ताका परिहार दिल्यार मात त्या समस्या जावन म्हाका भायर येवंक जाता. Will it be possible if no solution? सोल्युशन नासतना जाता की? So do we want the solution to come out of a situation? तुमकां जाय सोल्युशन ह्या समस्या जावन भायर येवंक? We want. That is why we are here. त्या देखून आमी ह्या जाग्यार आसा. In the beginning, before we go live, I was asking you, right, how many of you all doesn't have a problem? पहिले सिस्टर विचारले हांगा असल्या कोणाक कितले जाणांक समस्या नात? So many of you all said, no, we don't have a problem. जायत्यान सांगले आमकां समस्या So नात. those who have said we don't have problem, no point, you're sitting here, you can go home. जर तर तुमकां समस्या नाल्या हांगा बसून काले करतात घरा वच येत न्ही तुमकां. Hallelujah. हालेलुया. Is there anybody who doesn't have a problem? तर समस्या नाटलो कोणी आसा की व्यक्ती? If you ask me, sister, you must not be having, no, because you're preaching. तुम्ही विचारलो बरो तूं शिकवण दिताय तुका कांय समस्या आसचे नात? I also have a problem. हांव म्हणटा म्हाकाय समस्या आसात.
But I don't make my problem as a problem, त्या देखून हांव समस्या म्हणची दिना, but I become a problem to my problem. हांव काय करता त्या समस्येक हांव समस्या दिता. Hallelujah. हालेलुया. And that can be possible only when you know through the word of God how to deal with your problem. एक फकत साध्य असा देवाचे उतार जाणा जाल्ल्यावरवी आमच्या समस्याक आमी समस्या दिवंक. Is it making sense? आता तुमकां समजता अर्ज जावन आसा? Huh? Is it making sense? Yes or no? Is it making like, now it make logic. आता Now it makes sense. आता समजता तुमकां अर्ज जावन आसा हे? Because all of our life, all of these years, the world has taught us it should make sense to me, no? संसार आमकां शिकयता हर एक फावटी म्हाका हे समजचे मू. Yes or no? वय गे. Because if my mind is not understanding, then how will I believe? जर तर म्हज्या मनाक ते समजना जाल्यार हांवें कशें पातयेवचे, बिलीव करचे, सतमनचे? Without understanding through the word of God, केदाळा देवाच्या उतरान तुमी जाणा जातात. I cannot become a problem to my problem. तेळा सॉरी आई I cannot become a problem to my problem. म्हज्या समस्याक हांव कारण There are two things. ते दोन विशय आसात. One, एक your identity in Christ, तू कोण जावन आसा जेजू क्रिस्तांतय. and when the problem comes, केदाळा समस्या येतात, and because of your identity in Christ, when you know, केदाळा तुम्ही जेजू क्रिस्तांतय कोण जावन आसा ते जाणा जाल्ल्या वरवी, now when you see the problem केदाळा तुम्ही त्या वेळार त्या समस्याक पळयतात, which is coming in your life, केदाळा आमच्या जिवितांत येता, now you don't look at that problem that it is your problem. तेदाळा तुम्ही चिंतिना ते प्रॉब्लेम म्हजे प्रॉब्लेम म्हणून. Are you समस्या following येताना हे समजले तुमका? See, it is you in spirit in Christ Jesus, के आत्म्यांत तुम्ही जेजू क्रिस्ता सवय आसात, but if your mind is not renewed, पण आमचे मन आमचे बदलना नवसरना, your mind will tell you that this problem is your problem. तेळा मन आमकां सांगता हे समस्या तुझी समस्या म्हणून. So now tell me one thing. आता तुम्ही सांगा, When Jesus was there, केदाळा जेजू आसलो, did he ever said anything, it is my problem, जेजून काही म्हणी सांगला की हे समस्या म्हणजे म्हणून प्रॉब्लेम or it is my sickness, या म्हणजे ही पिडा? or he always looked at the problem and the situation and the sickness as an enemy? केदाळा तो समस्या प्रॉब्लेम पिड्या येताना ताका कशे दुश्मना बरी लागतलो की? Yes or no? होय की नाही? Are you following this? आता समजता आहे तुमका? Did ever Jesus said in the words that this problem is my problem, this sickness is my sickness, or he always looked at the situation, it is a problem which given by the devil, and he looked at the problem as an evil one? केदाळा जिजून म्हणी सांगला की समस्या येताना उतरान जावन खाली हे समस्या म्हजे समस्या म्हाका जावन येवन आसा, तो हरी एका खाले करतलो, ताच्या उतरावरी ते वाईट शक्तीवर जैत उरतलो. Yes or no? होय गे. So he never considered any situation, it is his situation. केदाळे तो त्या समस्या वेळार थाचे समस्या म्हणून तो लेखिनातलो. Yes or no? होय की नाही? So now, are we all in Christ Jesus? आता आम्ही सकड जेजू क्रिस्तात यासावंगी. From since when? केदाळा तावन Since when we are in Christ? केदाळा तावन आम्ही जेजू क्रिस्तात यासाव. कोण म्हणता ऍक्शन ल्हान तावन? जो कोण एक तो म्हणटा लहान असताना जावन. केदना तावन आमी क्रिस्ता सोवे आसा? Since when we are in Christ Jesus? केदाळा आम्ही जेजू क्रिस्तात यासाव. Somebody would say, since the time when I was small and my mama told me that Jesus is your Lord. थोडी सांगू बरो हांव लहान असताना केदाळा म्हजे मम्मी शिकयला जेजू जावन आसा तुजो स्वामी सोडवून दा. That word what you said I heard, but is it when you were small? Yes or no? When it happened, do you remember? When you were 40 days old? Do you remember that time? तुमका Yes or no? बाप्तिस्म वेळार कळीत आसा मो? Okay. पवित्र स्थाना वेळार. So we are not going that side. Okay. What I'm trying to teach, what I'm trying to say is, when I say I am in Christ, since when? So some gave from the time of baptism, some says communion, some say confirmation, some says when I heard that Jesus Christ, all of those things, different kinds of answers. Okay? होय. So now another आता- question for you. आता हांव जेजू क्रिस्तात आसा म्हणून केदाळा जायते जण सांगतले हांव पवित्रान घेता असताना या बा आणि त्यांना 40 दिसांचे आहा. 40 So days from that time I know I am in Christ. Okay. त्या वेळार चिंतून बरो या क्रिस्मा वेळार जावंक बरो जायते पटी थेशे आमी चिंतून आसूं बरो. Oy, which is okay. I'm Oy. not saying anything. वय. So next सवाल asa, next question is, आता दुसरे सवाल आसा, so when you are in Christ Jesus, Christ is outside or Christ is inside? केदाळ आमी जेजू भितर आसता, जेजू थंय आसता, जेजू भायर आसता की भितर आसता? Answer is correct.
Sister is smiling. That Praise means she God. understood. What is Yeah. next? वय Okay. Praise So God. if I say I am in Christ when I was small, or when my mama told me, you know, Jesus is Lord, He died for you on the cross. Oh, Jesus died for me. Okay. So from that time I'm in Christ. Praise No God. understanding. वय Okay. आता आता तुमकां कळीत आसा आमी ल्हान आसतना आमकां आवय बापाय सांगूंक पुरो आमी जेजू क्रिस्त ते एक जावन केदाळा जेजू जावन आसा तुमी सोडून जा रे जेजू आमचे कसो तो मेला त्या वेळार सांगूंक पुरो आमी जेजू थंय आसा म्हणून Yes. And I must be believe and grown up that way. आमी त्या प्रमाणे आमी वडावळ जाले हांव ते पातयेवन सत मानून And I believe that Jesus is in me. हांव हे सत मानला जेजू म्हजे भितर आसा म्हणून. So now when the problem come, what did you do? Open your mouth and what did you say? ते जाल्यार आतां जर तर आतां त्या वेळार इतली समजून आसून म्हज्या जिवितांत समस्या येता ना हांव तोंड उक्तें करून काले सांगता हांव काले उलयता हांव. What do we say? Let's say if you are sick, what will you say? आतां एग्जाम्पल तुमी पिडा आसा चिंडिया त्या वेळार तुमी काले कशे उलयतात And let's say the world has given you a physical health report which Thi- is positive. तितले Let's say. संवसारांत तुमकां रिपोर्टी दिला पॉझिटिव्ह What you will say now? ते जाल्यार Now तुमी you कितें come home उलयतात? with the report. तुमी ह्या संवसारचो संवसाराचो रिपोर्ट घेऊन रिपोर्ट तू घेवन आता घरा आयल्यात येता आणि in this report your physical health issue has shown positive, 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 positive. All tick mark, positive, 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 nothing negative. Now you are coming with a negative report at home and you said, since small time I am in Christ, Christ is in me. तुमी ह्या संवसाराचो रिपोर्ट घेवन हर एक रिपोर्टार पुरा काले आसा नेगेटिव्ह पुरा रेड मार्कर आसात हे आसो न्ही तुमी काले सांगून आसात ल्हानतावन हांव जेजू क्रिस्तांतय आसा Right. तेच Yes ना or आतां no? ह्या वेळार Now no तुमचे- changing your answer, huh? Now no changing your आतां answer. आतां तुमची जबाब बदलूंक ना तुमी. Okay, I want you all to understand this. Because when I understood, I got delivered. कित्याक म्हळ्यार हे तुमकां समजले ते समजल्यार मात तुमी सत मानूंक जाता. Okay, so now when you come home with that positive report, what will you do? केदाळा तो नकारात्मक रिपोर्ट तुमी काणून आयल्यात तेला आमकां कितें जाता Sanga, you have to answer. सांगा उलया. You खुशी come जाता home, let's say a wife comes home and give the report to husband. What the wife will say? काले करचे आता. प्रेज गॉड. सांगा रिपोर्ट सांगा नाही. हां दिलो काले काले म्हणटा तेदाळा. What you will say once you उलया come उलया home? गट्ट उलया ऐका समजता I- कोंकणी तुमी उलया तिका. Purposely I said, wife got the report and now she's coming home before the husband. What she will say? आतां बाईले एक रिपोर्ट आयला वयगे गोवाडे दाखयता जाल्यार काले उलयता एकामेकाक काले उलयता त्या वेळार. You know, they will not wait till they come home. On the call only they'll cry and say. ते कांय घरा येवन सांगची गरज ना ती म्हणटा काल त्या येवच्या पयले तर फोनार पुरो हरी एक उलोवन जाता. But Praise what God. she will say? What she त्या will वेळार say? ते कितें सांगतले आसतले सांगून आसतले. 1 Peter 2:24. Yes or no? 1 Peter 2:24 सांगता गे कितें सांगतले? काले सांगतले सांगा. रिपोर्ट कितें आसा ते? A to Z हें आसा तें आसा तें आसा आतां कालें करचें कांय समजना. रिपोर्टार काले असं हर एक A to Z असल्या बरीत सांगतले ते Yes or no? होय की नाही. But before that, what did you say? I am in Christ Jesus. पण पहिले तुम्ही काले सांगले हांव जेजू क्रिस्तातय असा. आसा. क्रिस्तांतय तर if I am in Christ Jesus, if Christ is living in me, what will be my response? जर तर जेजू क्रिस्तातय हांव आसा जेजू म्हजे भितर आसा जाल्यार म्हजी जबाब कशी आसूंक आसा. If I believe that Christ is in me, whatever from any time, maybe from the childhood or from when I become big or whatever it is, if you believe that Christ is in you, what will be your words? According to the word of God, yes or no? जर तर म्हजे भितर जेजू आसा म्हणून सत म्हणटा जाल्यार हांव बिलीव करता जाल्यार म्हज्या तोंडार खंयची उतरां येवंक आसात देवाच्या उतरा प्रमाणे होय की नाही. But when I open my mouth, first thing what I say, this report says that I have diabetes. पूण हांव काले म्हणटा इतले जण आसूं न्ही जेजू क्रिस्तांत हांव काले म्हणटा म्हाका डायबिटीस आसा. Let's say another term of called, let's say thyroid. Yes or no? अनेक Now what do you say? थायरॉइड. That person who gave me the report, that person has thyroid? Or I have thyroid? त्या What do we say? व्यक्तीन दिल्ल्या ताका I don't have, थायरॉइड. okay, I cancel it in the name of Jesus. Whatever I said, I'm making you all understand with an example. Because if I don't say, you all will not understand. आता आमकां रिपोर्ट खाले आता आमी रिपोर्ट उलयता की त्या रिपोर्टांत असले देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी उलयता. And before I speak the report, I'm putting that word I.
तितलेच नाही तो रिपोर्ट येऊनच्या पहिले हांव काय करता हांव म्हणलो शब्द थंय घालता हांव. So are you following what are we learning? आता तुमकां समजता आमी काय शिकून आसा म्हणून. Now whatever we said, I am in Christ Jesus because of this reasons. But is this reason is helping me to speak what Jesus spoke when he saw all the sicknesses, all the situation, all the circumstances? हांव सांगता जेजू क्रिस्तातय आसा म्हणून हांव जेजू क्रिस्तातय पूण पिडा येताना हांव खाली म्हणटा खंयचे वर्ड घालता How do you tasa? हांव I am sick. हांव जेजू हांव पिडेस्त म्हाका ती पिडा ही पिडा म्हणून हांव सांगून आसा. I am sick. I am not well. I am this. I am diabetic. I am that. This has been told that I have this. I. We say. When I say I, can I even think now that Christ is living inside of me with the sicknesses? प्रेज गॉड. केदळ हांव सांगता हांव पिडेस्त म्हाका पिडा डायबिटीस ती पुरे हांव सांगता जाल्यार हांवें पुते पयले काले सांगला जेजू क्रिस्त म्हणजे ते आसूंक सादी आसा की. Yes or no? वय की नाही. Now I'm going to say something else. Pay very attention, okay? आता हांव सांगचे याक तुम्ही चिंतू नाका. तुमची चीत दिवचे व्हेरी इम्पॉर्टंट. Now I am not saying that those who are in Christ Jesus will not get any problem, will not get any sickness. I'm not saying that. ओके हांव काले सांगता म्हळ्यार कोण जेजू क्रिस्तात आसा ताका पिडा येना समस्या येना म्हणून हांव सांगिना. And I want you to repeat that again, that everybody here, those who are sleeping also will hear. हांव परत हे सांगता काले म्हळ्यार कोण जेजू क्रिस्तात थंय आसा तांच्या जिवितांत पिडा या समस्या येना म्हणून हांव सांगिना. Did you understand this? हे समजले तुमकां. Did you hear what he said? So I am not telling anybody those who are in Christ Jesus will never have the problem. हांव सांगिना जेजू क्रिस्तात कोण आसा ताका जिवितांत समस्या प्रॉब्लेम येनात म्हणून. And why I say this? कित्याक? Because Jesus himself never said this, that when you are in me you will never have a problem. In fact, he said when you are in me you will have lot of trials and the tribulations. कित्याक जेजून सांगूना म्हजे सांगत असल्यावर तुमकां समस्या प्रॉब्लेम येनाता म्हणून पूण ताच्या बदला जेजू काले म्हणटा संवसारांत तुमकां कस समस्या असतलेच म्हणटा. So I know it is not a good news for you right now. पूण हांव जाणा हे तुमकां बरी खबर न्ही. Yes or no? वय की न्ही. This might not be a good news to you, that why Jesus said like that you will always have the trials and tribulations. हे तुमकां बरी खबर आसची ना कित्याक जर तर जेजून कित्याक सांगले तुमकां संवसारांत खंत बेजाराय समस्या आसतलेच म्हणून. He is saying if they trouble the master, they will trouble you also. जर तर म्हाकाच मेस्त्री जाल्यार म्हाका ताणें समस्या दिल्यार खंडी जावन तुमकां ह्या समस्या येतलेच. So are you okay with this, whatever Jesus said? तर ताणें सांगल्यार तुमी रेग्री जावंक तयार आसात. So now you think, now when you have the sickness, now when you have the problem, now when you have the trial or temptation, whatever the bad things in your life, now how to come out of it? आता म्हळ्यार तुमच्या जिवितांत काले समस्या आसूं बरो पिडा आसूं बरो खंयचेय कितें आसूं बरो आतां आमी तातूंत कशें भायर येवचें म्हणून आमकां जाणा जायचें. Because we live in the mindset when Jesus is with me, I will never have the problem. आमच्या मनांत अशें भरला की आमी जेजू सांगत आसा त्या देखून म्हाका कांय समस्या प्रॉब्लेम आसचे नात म्हणून. Yes or no? वय की न्ही. How many of us are thinking that way, or we used to think that way? कितले जाण हांगा असले अशें चिंतात ह्या रितीन. चिंताले पयलीं. चिंतले पयले. आता कोणी हात वयर काडचे ना कित्याक ती आता सेकंड टाइम थर्ड टाइम आयला न्ही. सो आय एम आस्किंग लायक बिफोर यू कम इन द वर्ल्ड. पयले वय गे आमकां तेच शिकयला वय गे तुमी रेती रेगो आसा तुमकां पुरो बरें सगळें बरें जातलें. आय वॉन्ट टू ब्रेक दॅट लाय फर्स्ट. वेन यू गो फॉर रिट्रीट, people used to say you go for the retreat and your life will be changed. It's a lie. It's a half truth, not full truth. आमकां शिकयला तुम्ही रेती रेगो आसा पुरो समाज जातले म्हणून हे सगळें सत न्ही हे अर्धे सत जावन आसा. आणि even I was telling people you go for the retreat things will be changed. Even I was been told that. तितलेच न्ही हांवेंय सांगला तुम्ही रेती रेगो आसा तुमचे पुरा प्रॉब्लेम या जिवीत बदलता म्हणून. And even I was been told like that. That's why I went. वय त्या इकाय तिका त्याच तरेचे सांगला त्या देखून ती रेती रेगताली. So one thing I want to tell you, when you come for the retreat, things will never change. एक उडास दोरा तुम्ही रेती रेग आयल्यानंतर तुमचे समस्या प्रॉब्लेम बदलनात. That's why we would see people 30 years, 35 years, they are coming, but the life, the fruit of their life is same. त्या देखून 30-35 इयर्स जावन येवन आसात तांची फळां कांय बदलना तशीच असल्या बरीच असतात. And you will see the life of a person who came and attended only one session and his whole life or her whole life is transformed. तुम्ही पळोवंक बरो जर तर एकलो व्यक्ती चितले चीत दिता जाल्यार देवाचे उतराक ताचे जिवीत एक रितीर केल्यावर ताचे कंप्लीट जिवीत बदलले. Yes or no? होय की नाही. Do you agree? तुम्ही Have एकदा you seen? ओपवतात I की have seen. हांवें पळय तुम्ही पळयला गे. Yes or no?
So it is not that how long you are coming, but it is that how you are practicing the word of God, even that one word what you listen. तुम्ही कितले रितीरो केलो आणि कितले वर्सां जावन येतात ते गरजेचे न्ही, हांगा कितें शिकयलां ते तुमच्या जिवितांत कार्य रुपाक घालतात तातूंत आसा तुमचे फलितांश. I have given you the example of a shop. हांवें तुमकां शॉपाचे अंगडीचे एक उदाहरण दिलें. So you had gone to the shop, you have the money, you buy the rice to cook at home. तुमचे लागीं पयशे आसा, तुम्ही तांदूळ हाडलो, येवन घरा येवन तुम्ही रांदतात. Randinan, रा- only attat. हाडटात, सॉरी, कुक रांदूंक हाडटात. So you want to eat rice, so you go to the shop, you buy the rice and you come home. तुमकां आतां तांदूळ जाय ते तुमी शॉपाक येतात, तांदूळ हाडून येतात घराक. And now you bring the rice home. आतां Is it eatable directly for you? तुम्ही हाडलो तांदूळ आतां तुमकां डायरेक्ट जेवंक खावंक जाता गी? Do you eat rice without cooking? तो रांदी नासतना तुमकां जेवंक जाता गी तांदूळ? Or do you allow that rice to be transformed in a eatable form? ते तांदूळ आसलेलो बदलाचे गी ते सिताक. So does that raw rice goes through a transformation from raw to able to eat? ते तांदूळ घट आसलेलो तो बदल जे गी खावचे बरी आमच्या जिविताक, आमच्या पोटाक. Yes or no? वय की नाही? In the same way, what you receive now is the word as a raw. आता कितें तुमी हांगा जावन आयकून स्वीकार करनासात ते एक वस्तू बरी, घण वस्तू बरी. So Good vastu. the same word which you receive as a raw word, just like that rice, when you begin to practice that by speaking the word of God, meditating the word of God, practicing in your life, that word you are cooking in your life, and that is called through the word of God, your life is transformed and you see the desired result in your life. आमी केदळ आतां हांगा जावन आमी आयकात उतार ते एक तांदला बरी. तशेंच जर तर तो तुमी हे देवाचे उतार खाण गेले, स्वीकार केले आणि परत ते उलोवंक सुरू केले आणि ते नियाळोवंक सुरू केले, तातूंत जियोंक सुरू केले आत्म्या प्रमाणे, तेन्ना मात तातूंत आसले ते फलितांश तुमच्या जिवितांत ते पळोवंक तुमी शकतात. Hallelujah. हालेलुया. Are you understanding? आता समजता? So if somebody tells me 2 Corinthians 5:17, just like how I spoke to you in the morning, थोडे म्हणाले 2 Corinthians 5:17 अंत म्हाका अशें सांगलें, समजूया आमी. the word which we have understood, or the word which I have shown you through the word of God, that you are, can you read that? माहिती आहे? ओके. तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्तातय जियेता तर कोण एकलो? क्रिस्तातय कोण एकलो? क्रिस्तातय कोण एकलो? क्रिस्तातय then जियेता तर तो एक नवी रचना. क्रिस्ताताय कोण एकलो? It can be me, it can be you. क्रिस्ताताय जियेता, when you are in Christ Jesus. कोण जेजू क्रिस्तातय जियेता तो कोणी जावं, तूं जावं पुरो, हांव जावं पुरो, तो एक नवी रचना. पोरणे ते गेले आणि सगळे नवे जाले. All things are passed away, all things are become new. Okay, all things are passed away, all things are become new. Yes, Sunday, this message is telling us that now we have become a new creature, new creation in Christ Jesus. And the next additional good news for us is, all things are passed away, behold, all things are become new. When you receive this message, you receive it as a raw rice. Hallelujah. हालेलुया. आता इंतून तशें म्हणल्यार हांगा शिकयला, कोण एकलो क्रिस्तातय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणे ते गेले, हे सगळे नवे जाले. ही एक आतां तुमी तांदूळ पळय अंगडी जावन हाडलो, त्या परवी जावन आसा. सांगचे आतां आयकोनचे तुमी. Just like when somebody preach you this word, he is that shopkeeper who gives you the word. हे कशें म्हळ्यार हांगा जावन कोण शिकयता, कशें आमी तांदूळ अंगडी जावन हाडलो, त्या रितीन हांगा जावन तो देवाचे उतार दितना ते तांदल्या बरी जावन आसा, एक रॉ मटेरियल बरी जावन आसा, हे देवाचे उतार. But now the shopkeeper gave me the rice. If I don't come home and cook that rice, can I eat it? जर तर म्हाका ते शॉपार जावन हांवें ते तांदूळ हाडला, जर तर हांव ते रांदिना जाल्यार म्हाका ते जेवंक जाता गी? So as a shopkeeper, we gave you this word, अशें शॉपकीपर बेले हांगा खाले हांगा जावन तुमकां उतार दितात, which is not right now raw to you. सॉरी रायट Raw. ते रॉ ते घट एक तांदला बरी शिजूंक नसलेले तांदूळ, शिजूंक नासलेले तांदला बरी आसा we call it उतार. raw rice. raw rice, कच्चा. Not cooked. Okay. So as a shopkeeper, we give you this message as a raw rice. कशें तशें शॉपकीपर बरी आता हे देवाचो संदेश आमी त्या तांदला बरी तुमकां दिवन आसा.
Understanding? समजता Are you understanding? समजता The reason Holy Spirit is making for us to understand this with a small example so that it goes quickly and we understand the meaning, like when we receive the word, what we need to do with that word. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मा आमकां ल्हान ल्हान उदाहरणां दिवन समजयता खाल्या म्हळ्यार हेतून जायतीं सतां आसात ते उदाहरणां म्हणटा आमकां ती सतां कळी जावंक आमकां पवित्र आत्मा आमकां शिकोवन आसा कुमोकर्ण आसा You must be wondering how come the examples are coming in this way, practical way. It's not our wisdom. It is the wisdom of God which is flowing in men when we trust in Him. तुम्ही हांगा चिंतूंक बरो शिकोवन दितना ही पुरो उदाहरणां खंय जावन येतात ही आमच्या जाणवायेंनी तो पवित्र आत्मा त्या वेळार ते उदाहरणां दिवन ते तुमकां देवाचे उतार विवरणी दितात तातूंतली सतां कळीत करता So now is it making sense to you when we take the examples? केदाळ तुम्ही उदाहरणां खाण घेतात ते दाळ तुमकां समजता समजूंक सुलभ जाता. So if I don't have rice at home to cook and eat, to to fulfill my hunger, can I blame the shopkeeper? He did not give me. जर तर हांव तांदूळ आसा जर तर हांव रांदून जेयना जाल्यार वचून त्या शॉपकीपराक हांवें दुसोंक जाता. No, right? He has given you the word. I mean the rice. So Wait. the word has been given. त्याच रितीन आता देवाचे उतार तुमकां दिला You have taken the word. तुम्ही देवाचे उतार खाण गेला. If you don't cook that word in your life, जर तर ते देवाचे उतार तुम्ही तुमच्या जिवितांत रांदिना जाल्यार you cannot fulfill your hunger. तुमची भूक तुमकां थांबोवंक जायना. Hunger of your tension, तुमच्या टेन्शनाची भूक hunger of your worry, तुमच्या कंतीची भूक hunger of your getting healed, तुमकां भलायकी जाय म्हणली ती भूक hunger of knowing God, तुमकां देवाक जाणा जाय जाली जावंक जाय असली भूक hunger of getting comforted in your circumstances. तुमच्या समस्या वेळार कशे समाधानान रावचे म्हणली भूक. Hallelujah. हालेलुया. Are you following? आता So समजा the word which you have received as a raw, you have seen, you have got it. That word needs to be cooked in your life by you speaking about it, by you meditating on it, by you confessing it over your situation day and night by faith. प्रेज कितें हांगा देवाचे उतार हांगा जावन तुमकां रॉ मटेरियल पळय तुमकां मेळटा ते तुमी खाले करूं आसा तुमच्या जिवितांत वचून ते उलोवंक आसा ते नियाळूंक आसा आनी त्या समस्या वेळार त्या उतरां मरिफासच तुमी परत ते उलोवंक आसा. Hallelujah. Are you Hallelujah. following this? Ha- Then only from caterpillar I would be transformed into butterfly. त्या दळा मात तुमच्या जिवितांत तुमकां कोता कॅटरपिल्लर खाला म्हणटात त्या दळा मात ते कीड, बऱ्या कीड. या किडो असतात झाडां. तुम्ही पळयलात green, बटरफ्लाय म्हळ्यार कोता That green color worm, it चिट्टे looks as a worm. चिट्टे बरी कीड कसो. बदलाता. Yes or no? And when we look at that worm, that kido, amka we don't like it. Yes or no? वय आमी ते किडे पळयतना बरे दिसता गी गलीज दिसता वय गी. So our life when we are angry, our life, can we have that picture please again? Anybody is there to put? Okay, do you remember that picture? There is a 3 stages what we saw. First, that caterpillar. Second, what we saw, Okay. that caterpillar is inside. It is called cocoon. Cocoon, right? This one. First, it is in this form. Then it turns into this form. It stays inside in this cover, cocoon. And after that certain time, that the specific time of that transformation, this gets dry also. So this worm goes through a process which is not easy. This worm goes through a process which is not beautiful, ugly, and amka eat etat muntano ami. So all of those things which is not nice to see, it is not, you won't even like it. But the caterpillar has to go through this process to transform itself into this beautiful transformation. Praise God. Hallelujah. हांगा तुमकां Can you दिसता ही explain कीड that? दिसता मो पळय कळ्ळें कीड अशी आसता पूण खाले जाता मुखार वचून हेचे भितर येता भितर ते मस्तू ताका काम आसता मागीर हे पुरो ड्राय जाता पूण त्या वेळार त्या कठीण जावन आसा तेचे प्रोसेस पूण खाले जाता थोडो वेळ आयल्या उपरांत ही कीड अशी आसली हेच्या भितर वचून हे कंप्लीट सुकून जाल्या उपरांत एक बरें एक सुबीत एक खाले म्हणटात पिसोळे जावन बदलता. Butterfly. पिसोळे पिसोळे We call it pisole. पिसोळे We call pisole means that other flies. नो पिसोळे करेक्ट नो. Yeah. पिसोळे. Okay, I learned one more thing. Praise God. Pako म्हणतात तेका, Okay. pako, butterfly. Okay, anyways, so when the transformation is happening from
caterpillar going into that cocoon, that transformation, that process is very painful to that caterpillar. केदळा ही एक कीड हे ककोन याच्या भितर येता ते एकदम कठीण दुखीचे एक प्रोसेस जावन आसा. So I don't know how to give you the deep understanding of this transformation, but whatever I have studied and seen the little part of the transformation, it's not easy. हांव हेचे सडत गुडाय म्हाका कळीत ना, पूण म्हाका कितें कळीत आसा ते जितले सुलभ ना दिवंक, पूण कितें कळीत आसा ते ताचे वचून ते प्रोसेस आसा ते बदलावन जावंक. हे दुखाचे आसा. दुखाचे painful. दुखाचे पेनफूल आसा, कठीण दुखाचे आसा, तितले सुलभ ना दुखाचे जावन आसा, पूण केदाळ त्या प्रोसेस देता तेदाळ माती बदलावन पळोवंक जाता. So if the caterpillar says, why should I go through this hard process and hardship and go through that self body pain also? So if the caterpillar thinks that way, can it be turned into a beautiful butterfly? जर तर त्या कॅटरपिलर त्या कीड चिंता हांवें कित्याक इतले कठीण दुखीन वसाजे जाल्यार, कित्याक तितले समस्यान हांवें वसाजे म्हूण ते चिंतल्यार ते एक बरे एक पिसोळे जावन सोबीत रुपांत रावंक साध्य आसा गी? Yes or no? वय It's की not नाही? easy. Now let's say I'm outside wearing beautiful dress, पूण पळय आमी चिंतया हांवें बायल्यान बरे सोबीत वस्तूर घाला, outside combing hair very nicely, कॅसी बरे करून तुवें उगयल्यात, बरे lipstick लावून women ladies, बरे बरे लेडीजांनी बरे लिपस्टिक पुरा घाला, pant shirt men, दादल्यांनी पॅन्ट शर्ट घाला, सारखे belt in, shoes पुरा- घालून, सारखे sandals बरे घाल, सँडल बेल्ट म्हणजे बरे पुरा घालून आयल्यात, आणि सारखे up to date fair bear man आयला, पुरा आयन आयन पुरा मारून आयल्यात, सगळे आयस्तरी भायल्यान सगळे बरे पुरा आसा, बायल्यान पुरा बरे दिसता, काजाराकूय वसूंक आयला अशें दिसता. पळयतना खाजाराक बैसर आयल्या बरी दिसता. हा, yes or no? होय की नाही? But is it possible this mind can be in a caterpillar form? इतले आसोनी आमचे मौन त्या किडी बरी या कॅटरपिलर बरी आसूंक साध्य आसा गी? Yes or no? होय की नाही? That full of fear, तातूंत भे आसूं पुरो, full of anger, तातूंत राग आसूं पुरो, full of ते unforgiveness, ना बोगसाणे आसूं पुरो, full of jealousy, तातूंत मोसोर आसूं पुरो, full of strife, envy. झगडी आनी मोसोर आसूं पुरो Possible? आसूंक साध्य आगी? But outside what? पूण बायल्यान कशें Caterpillar. दिसता? बायल्यान बरें दिसता. बरें दिसता. देवाचे उतार कितें म्हणटा? काले देवाचे उतार कितें म्हणटा? The sin thing is, दिसता ते, the sin thing is temporary, कितें दोळ्याक दिसता ते तात्कालिक, and the unseen is, कितें दोळ्याक दिसना ते so what is eternal? ससनाक बाळटा. तर So- ससनाक बाळटा म्हळ्यार कितें? What we see is temporary. So whatever my situation outside can be seen, it is temporary. ताचो अर्थ आमकां काले दोळ्याक आमचे समस्या प्रॉब्लेम दिसता ते तात्कालिक. Now, this example of this scripture is to believe in the seen and the unseen. हेचे उदाहरण जावन आसा दोळ्याक दिसचे या दिसनातले पातयेवचे. So now what we see from outside of a person, I'll relate for this matter, okay? This scripture I'll relate for this matter what we are learning right now. हे हांव आतां कितें शिकोवंक आसा ताका हांव रिलेट करन आसा विशयी. So when we कितें see भायर something दिसता? outside कितें भायर आमी कितें पळोवन आसा with my physical eyes, म्हज्या दोळ्यांनी I दोळ्याच्या will quickly दिश्टीन believe that person is a very good person. तितलेंच हांव तितलेंच न्ही पळोवन काले म्हणटा तो आमी बरो मनीस म्हूण चिंता But हांव. possible the person's mind can be a caterpillar. ताचे साध्य आसा की ताचे मन या किडे भशेन आसूंक. Yes or no? होय की न्ही? But in the eyes of the Lord, what matters to him? पूण देवा मुखार कितें गरजेचें? Where is the eyes of the Lord? My outside action or inside? पूण देवाचे दोळे कितें आसता म्हणजे भायल्या सोबयेचेर की भितरल्याचेर? So now you tell me, where should be the transformation? त्या देखून आतां तुमी सांगा हांवें खंयच्या जाग्यार हांवें बदलूंक आसा, खंयच्या एरियांत हांवें बदलूंक आसा? I might put my all effort to change me from outside. हांवें म्हजी फुल्ल सकत उपयोग करूंक बरो भायल्यान हांव बरें सोबीत दिसूंक. But possible it is all bad thoughts in my mind? जर तर म्हजे वायट म्हज्या मनांत आसल्यार चिंता आसल्या तर Yes or no? Okay, होय sorry, की न्ही? I will not move. I'll stay here. Yes or no? होय की न्ही? So where should be the change and where is the eyes of the Lord? खंय हांवें बदलावन करीत येत पूण देवाची दिश्ट खंयच्या जाग्यार आसता? Sanga, सांगा. if you all don't reply, तर जर तुम्ही जबाब दिनात, so we would be thinking you all are not understanding anything. One. एक जावन आसा जर तुम्ही जबाब दिना जाल्यार तुमकां कांय समजोना म्हणून. Second, दुसरें, you are understanding but you don't want to change तुमकां समजला पूण तुमकां बदलूंक नाका. because it is very painful to turn into that.
कित्याक म्हळ्यार ह्या किडये बरी ती पिसोळ्या जाय जाल्यार मस्त कठीण दूख सोंसचें पडटा and it is piercing your heart. तितलेंच न्ही म्हणजे काळी समेत ते बेसा करता But today is the time पूण आज हो वेळ जावन आसा that you need to make a decision. तुवें एक निर्धार घेवंक आसा You have to make a decision तुवें एक निर्धार घेवंक आसा that if you want to become beautiful and transformed as like a butterfly, तुमी त्या पिसोळ्या बरी सुबीत सुंदर जावंक जायचे जाल्यार रूपांतर जायचे तर now let's say there is one kiddo, worm over here. पळया Over एक here. एक उड आसा हांगा एक कीड आसा म्हणजे ती हा Let's say you can see. अब तुमी हांगा पळोवन आसात Will you like it? तुमकां बरें बरें What you will दिसता say? She throw it out. तुमी काय म्हणटात भायर उड्या म्हणटात पळोवंक जायना भायर उडय dirty. वय पळोवंक जायना भायर उड्या म्हणटात वय गे Now let's say if a butterfly comes and sits here. जर तर एक सुबीत पिसोळे आयले Oh, beautiful, different, multiple colors. तातूंत बरे बरे सुबीत सुबीत रंग आसात What you will say? त्याला कितें म्हणटात Asudi? Or Asundi? let it come and sit on my shoulder or on my hand. I like it. काय Because it's म्हणटात beautiful. काय म्हणटात कान उड्या म्हणटात की या म्हज्या हातार बसल्यार ओडना म्हणटात But do I understand this butterfly which is transformed now, which I like it, has been transformed and went through a process which is very painful and turned the caterpillar into butterfly? तुमकां कळिता की इतले सुबीत तुमच्या दोळ्या मुखार ते बटरफ्लाय या पिसोळे कितले ते दुखीन ते किडीन ते कीड आसतना कितले ताणें सोंसला तुमकां ते कळीत आसा की Hallelujah. हालेलुया Are you understanding? आता समजता तुमकां So if I want my life to be as a new creation or new creature, novi rachna म्हणटा, new creation as God said, कितें देवान सांगला तशें म्हजें जिवीत आतां नवी रचना जायचे तर अशें म्हाका if this I want to happen in my life, म्हज्या जिवितान ते हांवें अनुभव करीचे जर I would be going through a same process. म्हाकाय ह्याच प्रमाणे वचूंक आसा म्हज्या जिवितान So the raw material is given to me, कित्याक म्हळ्यार ते रॉ मटेरियल आमकां दिला which is the word of God, ते जावन आसा देवाचे उतार that I am a new creation in Christ Jesus. हांव जेजू क्रिस्ता ती नवी रचना जावन आसा When you begin to continue and live by this truth, केदळा हांव सुरू करता त्या सतांत जियोंक guaranteedly there is a process of this. खंडीत जावन एक ते परिवर्तन जावंक रूपांतर जावंक एक प्रोसेस आसतलेच That you will get an opportunity or you will be in that test, that you will be in a painful situation. तुमच्या जिवितांत एक अवकाश मेळूंक पुरो तुमकांच तो अवकाश तुमच्या जिवितांत तुम्ही अनुभव करूंक पुरो And if we refuse to go through that situation, जर तर तुम्ही त्या समस्ये वेळार नाकारतात त्या सिच्युएशन वचूंक I cannot transform like a butterfly. तुम्ही त्या पिसोळ्या बरी तुम्ही बदलावान पळोवचे नात So let's take an example. आता आमी एक उदाहरण घेवया Let's say there is a person. चिंतया एकलो मनीस आसा Is it helping the examples? तुमकां उदाहरण कुमो करतात Yes? वय गे Okay, so let's say there is a person पळय एक व्यक्ती आसा and that person is in the word of God quite a long time तो देवाच्या उतरांत जायते वर्सां उतरांत आसा and knows every word ताका हर एक उतार कळीत आसा and knows the word as a raw material तितलेंच न्ही ताका रॉ मटेरियल बली ते देवाचे उतार कळीत आसा but never learned ताणें शिकोवना how to make this raw material in a eatable form. कशें ते रॉ मटेरियल असले उतार कशें म्हज्या जिवितांत भूक येताना हांवें परिवर्तन करीत म्हण ताणें शिकोवना And the person is saying, आनी मनीस तो व्यक्ती म्हणटा I'm in the word for such a long time, हांव जायते वर्सां जावन उतरांत आसा giving the word even to others. तितलेंच न्ही हांवें रांकी देवाचे उतार दिवन आसा And others' lives are changing. तांचें जिवीत बदलोन आसा But in that person's life, पूण म्हजें जिवीत मार खाऊन आसा सैतानाचो. आनी की मार खावन आसा सैताना जावन In every area, हर एका एरियांत that person is तो व्यक्ती beaten by the devil. देव सैताना जावन मार खावन आसा How? कशें Crisis in life, problems in life, क्रायस समस्या आसा प्रॉब्लेम आसात ताच्या जिवितांत problem in the married life, ताच्या खाजारी जिवितांत समस्ये problem in the place where that person is working, तो खंय कामाक येता थंय समस्ये problem with the people who's living around, ताच्या सांगाता खंय जी येता थंय समस्ये problems with the neighbors, ताच्या शेजाऱ्या थंय समस्ये problem with the own family member, ताच्या कुटुंबांत समस्ये but the person is in the word. पूण तो म्हणटा हांव देवाच्या उतरांत आसा Can possible this can happen? अशें जावंक साध्य आसा Yes or no? वय गे Can this happen to us? तूं आमकां अशें जावंक साध्य आसा So does that matter how long I am in the word of God? पूण हांव कितले वर्सां जावन देवाच्या उतरांत आसा Or is it matter no matter how pressure comes, I'm ready to go through this pressure? पूण
केदाळ हे जाता म्हळ्यार केदाळ समस्या आयल्यार हांव ह्या प्रोसेसाक वचोंक तयार जाता. So when the problem is coming from outside, केदाळ समस्ये भायर तावन येतात. but if your heart is not stays on the Lord, जर तर म्हणजे काळीज देवा सांगताना where you don't believe, you need to stand still, आमकां कळीतना ते त्या वेळार दृढ रावंक and God will fight my battle. देव म्हणजे झुजतलो. And even though you are in the word of God, पूण त्या वेळार तुम्ही देवाच्या उतरांत आसूं बरो, you are opening your mouth and fighting for your right. तुमच्या कितें ते मेळोंक आसा तुम्ही काले करून तुमचे तोंड उक्ते करून तुम्ही झुजोंक आसा. So when I open my mouth and try to fight for my right, केदाळा म्हजे तोंड उक्ते करून म्हजे कितें स्वाधीन करून हक्काक हांव झुजता. am I going through a process of transformation through a hardship or through a pain? तेदळ हांव ह्या समस्ये किसे पळय हे कीड पळय कठीणाय येतली त्याच प्रमाणे म्हज्या जिवितांत येवंक सादी आसा. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. So when a person opens the mouth and say, why you are doing this to me, why you are doing that to me, I want this, I want that, this is my right, this I need to get, and you don't just keep your mouth quiet and allow the Lord to find your battle, will I turn into this butterfly? जर तर तुम्ही समस्येमध्ये तुम्ही तोंड उक्ते सांगतात हे म्हाका कित्याक जालें म्हाका ह्या व्यक्तीन कित्याक केलें, जर तर त्या वेळार तुमचे तोंड तुम्ही उक्ते बंद करिना जाल्यार देव तुमच्या बसत झुजोवंक साध्य आसा. And now you tell me how many times we were in this situation, almost entered in this and gave up on the halfway and never turned into this form. तुम्ही चिंतन पळया जायते पटी आमी ह्या किडी रुपार आसता हांगा येवन पळोवतना आमी काय करता अर्ध्यार आमी सोडटा. Did that happen? तेच जालं आमच्या जिवितांत. It is time for you to speak now. Did that happen? आता तुमचो वेळ तुमचो उलोवचो. Can anybody willing to share a little situation of your life, willing to share, okay, so that we can learn through your example as well? वय कोणाय की हांगा असल्यांक तुमच्या जिवितांत असले तुम्ही कोण- संदर्भ आयल्यार एकामेकांत रावून शेअर करियेत की ल्हान. Praise God. Hallelujah. हालेलुया. Tell me, सांगा शेअर करूंक जाता तुमच्या कोणाच्या जिवितांत. did you ever experience like this? तुमका That लो you अनुभव reached to the जाला? mid and then gave up? तुम्ही असे आयल्यात म्हणल्यार अर्ध्यार सोडले समस्या पळोवन And then again came to back to the point and saying, it's not happening with me. मागीर सांगू बरो हांव गेले म्हज्या जिवितांत कांय And then जावना you say, I failed. हांव सलवाली म्हणून. I don't get to see what God is saying. म्हाका कळयतना देव कितें सांगता म्हणून. I don't get to see the transformation in my life. हांवें पळोवना म्हज्या जिवितांत रुपांतर Now, जालें. is there a problem in the word of God? ते समस्या तर देवाच्या उतरांत आसा गी. Or is it that I gave up in the middle of the situation? हांवें ते मोदे येवन सोडले गी. Now, as a Christian, we all know the story what happened in the old covenant during the time of Moses. मोइजेच्या काळार आमकां हर एका क्रिस्तांवाक When they were कितें crossing पळय the जालें. Red Sea. केदाळा तांणी तेचो तांबडो दर्यो Do you क्रॉस look केलो. that sea behind? तुमचे पळयले जाल्यार तांबडो दर्यो फाटल्यान आसा. Do you have a guts to go through that sea or walk in that sea? तुम्ही तुमकां धैर्य आहा गी ह्या उतरांत सोलोन वचोंक. आ Asa? Asa की ना? ना, असा म्हणटाला आत्ता वच म्हणटा हांव. ना, right? Why we don't have? कित्याक Because ना? we can get drowned. Yes or no? बुडतली आमी. होय. Even though you know the swimming, but the sea is rough right now, the situation like that. Right. So now see, when Moses was in that situation, he looked unto the sea and he cried to the Lord. पळय त्या वेळार तुम्ही चिंती आमकां कळीत आसात आमी गेल्यार खंडितान आमी बुडटा तुम्ही त्या वेळार पळय ताणें दर्यो पळयलो आनी देवाक ताणें उलो मारलो. Moses called unto the Lord. And the Lord said, why you are crying unto me? What you have in your hand, the staff, struck it on the sea, and the sea got parted. पूण देवाक ताणें उलो मारलो पूण देवान काय म्हणलें तुजी बेतकाडी मार आनी And the sea- दर्यो उक्ते जाता. So when the sea got parted, there was created a walls of the water. केदाळा both the sides. दर्यो दोन भाग जालो त्याला व्हडले काय म्हणटात दोऱ्या बरी दोन सायडीक उदक रावले. Now let's take an example. If this sea got parted and become the wall of the water, will you still walk? तुम्ही एक एक्झाम्पल काण घेया आता ये दोन भाग जावन काय म्हणटात दर्या बरी उदक रावल्यार आमी वसोंक आमकां जाता गी देरा गी जाता कोण म्हणटा ना माय म्हणटा जाता कित्याक भावार्थान तूं तर पावल घालता जाता.
Praise But God. if I look at the walls of the water and go there, what if the water just comes and take me away? Then what will happen? If those thoughts are there, you will never be able to walk in that path. Praise Yes or no? God. Oi. So the Power- step has been taken by faith. होय जर तर हांव भावार्थान मॅट करता जाल्यार जाता जर तर म्हणजे दोळ्या खाले दिसता त्या उदका बरी असलेल्या दोराचेर गेल्यार खंडीत साध्य ना. So imagine what would have happened. They started walking and they reach in the center of the sea, and over there they get frightened, they get trembled, they get scared, and they would have given up. What would have happened? तुम्ही चिंतून पळया तांणी भावार्थान मॅट केले अर्धे वाटेर पावले जर तर त्या वेळार ते भियाले समस्या पळयले जाल्यार कितें जाते असले. Because the new covenant Bible tells us by faith they crossed the sea. कित्याक नव्या तस्तामेनांत सांगता ते भावार्था वरवीं ते दर्यो उतारले म्हणून. Understanding? Now So- if they would have given up in the middle of the sea, were they be able to cross the sea? जर तर ते अर्धे पावले उपरांत ते तांणी समस्ये वयर गमान वेले तर सोडले तर ते उतरून त्या कुशी वेतारले. In the same way, if you give up in the middle of the situation, will you be turning into the butterfly? त्याच प्रमाणे जर तर तुम्ही या किडी बरी अर्ध्यात या सोडल्यार तुम्ही बटरफ्लाय जावन या पिसोळ्या बरी जावंक रुपांतर जावंक साध्य आसा गी. Are you following? आता समजता So as the journey is begin, केदाळा ही पयन आराम जालें the Lord is preparing us to receive the further word. कित्याक देवाचे उतार स्वीकार करूंक तो आमकां आतां तयार करना आसा. Hallelujah. हालेलुया. So we are going to learn more how to walk according to the word and turn the raw word into the eatable or to get the desired manifestation into our life. आमी आनीक आतां मुखार आमी शिकतले हांव कशे हे घट आसा ते देवाचे उतार सिता बरी आमच्या जिवितांत तांदळा बरी मागी शीत जाता न्ही. वय सॉरी तांदळा बरी आसा ते देवाचे उतार त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत कशे सित जावन आमी रुपांतर करया त्याच्या विशयान आमी मुखार शिकूंक वयतले हांव. Are you understanding? समजता तुमकां? So many years you might have taken the word as a तांदूळ. तुम्ही जायते वर्सां जावन हे उतार बॅम्बू तांदूळ. तांदळा बरी स्वीकार करूंक पुरो. So now is the time to turn this तांदूळ into sheath. आतां आनी मुखार तांदूळ जावन उरचो ना तो आतां काल तांदूळ असलेलो शीत जावन So that I can eat and fulfill my hunger. कशें ते शीत जेवले वरी म्हणजे कितें जाता म्हजी भूक तमता. The devil will never come and say the word of God is not working. त्या मागीर तुमी येवन सांगची ना आतां देवाचे उतार सैतान आनीक तुमकां सांगतलो तेन्ना तुमी विश्वास करचे ना. आनी सैतान येवन म्हणचा ना 20 वर्स. No, when the devil comes and tells you this word is not working, now you will not trust him. Now you will not believe him or consider what he is saying. जर सैतान येवन तुमकां सांगू पुरो हे देवाचे उतार काम करचे ना म्हणून तेला तुमी ते ताणे काही ते सांगला तुमी पाती येवचे नात. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So I believe the morning teaching which we had offline and this teaching also what you had really helped you all. सकाळी जावन हांवें कितें शिकयलां आतां हांव खाले शिकोवन आसा खंडीत जावन हांव चिंता ते मुखार पडटले And म्हणून. I believe this teaching has prepared you for the coming teachings. हांव सतमंता हे मुखार कितें शिकोवन दिता ताका हर एकाक आतां कितें शिकयलां तुमच्या उपकारा पडटले म्हणून. So whatever we have learned, knowing my identity in Christ, little bit with the one scripture, 2 Corinthians 5:17. कितें आमी आज शिकले हांव 1 Corinthians 5:17 विशयांत कितें आमी शिकले हांव ह्या देवाच्या उतरा मरिफात. Now, why did we took that one scripture? कित्याक आमी ते एक उतार कान गेले देवाचे. So that I should know who am I in Christ. कित्याक म्हळ्यार हांव कोण जावन आसा जेजू क्रिस्त थंय म्हणून. So if I don't know who am I in Christ, जर तर म्हाका कळीत ना हांव कोण जावन आसा जेजू क्रिस्त थंय म्हणून. and now if somebody comes and tells me you have authority in Christ, you must be wondering, God's authority, how can I have? कोण एकलो सांग तुका जेजू क्रिस्त थंय अधिकार आसा म्हणून सांगल्यार हे कळीत ना जाल्यार हे कशें साध्य म्हणून तूं विचारतले. Yes or no? वय की नाही. That is why at a time we were saying, I tried the word but not working. त्या देखून तुम्ही सांगून आसा हांवें उतार हे प्रयत्न केले हे काम करना उतार. Because that time when I tried with my ability, कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार तुवें तुजे सत्तेन हे देवाचे उतार तुवें प्रयत्न केले with my senses, म्हज्या पंचेंद्रिय मुखांतर and not knowing my authority in Christ. हांव कोण जावन आसा जेजू क्रिस्त थंय म्हळ्यार कळीत नासतना. So as the Lord has prepared us, आतां आमकां देव तयार करना आसा let's take a full advantage त्या देखून हाचो पुर्तो उपयोग आमी घेवया of this 4 days retreat हे 4 दिसाचे रितीरांत. and let our life आमचे जिवीत be transformed like this butterfly. आमी या सुबीत पिसोळ्या बरी रुपांतर करया. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So let us all stand.
दया करून आम्ही सकड उभे राहूया. Father, we thank you. मोगळा बाप्पा आम्ही तुका अर्गां दिता. We praise you. आम्ही तुका अर्गां दिता. Father, we thank you for preparing our heart. तू आमचे काळीज तयार करना साई. And thank you आम्ही अर्गां दिता. for giving us hope आमकां तुवें भरोसो दिल्या खातीर to transforming our life into a beautiful butterfly. आमचे ते पिसळ बरी जिवीत रुपांतर करच्याक. Thank you, Lord, अर्गां जेजू. for loving us unconditionally. सॉरी Loving us unconditionally. तुझ्या निस्वार्थी मोगा पासून तू आम्ही तुका अर्गां दिता. We give all the glory to you. आम्ही ह्या पासून तुका आम्ही महिमा दिता. We trust in you. आम्ही तुजेर भरवसता. We trust in your word. आम्ही तुझ्या उतराचेर पात येता. And let this word आणि हे उतार transform my life म्हणजे जिवीत बदलयता. every day. सदांच That I become हांव जाता an example एक उदाहरण to other people हर व्यक्तीक by living your kind of life. तुझे जिवीत हेरांक दिवचो व्यक्ती जाता. The people will not see me anymore, आणि व्यक्ती म्हाका पळोवचे नात but they will see Christ in me. म्हणजे ते असले तुका जिजू क्रिस्ताक पळयतली. Let my thinking be changed म्हणजे मनाचे चिंता बदलून through your word, तुझ्या उतरात and through that thinking, आणि ते चिंता let my action be changed according to my म्हणजे thinking. एक करण्यो म्हणजे आलोचनेमध्ये बदलून दी. That I become अशे हांव तुझे बरी a live example, हांव एक उदाहरण जाता जिवीत living a Christ life. जिजू क्रिस्ताचे जिवीत जीवन. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, थँक यू Jesus. जीसस. We make this prayer हे मागण्या करता हांव in Jesus' name. जेजूच्या नावान. Amen. आमेन. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. Hallelujah. So let us go for a tea break, At- and in